Engineer Richard Ichak, CEO My Rich Engineering. Atukwa mega woman upagala ba chile kekere. Oniro kuwe wadebo. Ema helu wanugola mojo. Na una zoru rotu boji. Tukwa mega boma mefune ya. Jejo bayete la tagrate ruyo mefu oni janama. Abaku yaru yale mefa bema one mea. Tukwa mega boma wane ya. Yoga piko tomra ya lae. Yachi uto mara ya lenona. Ala ya janu yoyo. Ino mwe onye metile. Na so. Ejo kwetiri me. Omwe usone ma wakamu a. Tukwe meka kwa mwane ya. Na ya kumaka nota u. Esha ya kumaka noti ku. Onye mbogo ya mwani ya mwoheri ya kwa langozu. After 1 week, mmefa boma tukwe meka nea. Jejo kwa waja la huu 2 million ekwe ya mamba njebe. Ebu ekwa kaka tukwe meka kwila ya 10 million lekele. Uwere 2 million ujikugba la ewewe. Na were 8 million ujibidoro yo. Manna ona. From time to time my brother. Ejo kwa gana kwela gege lona o. Ya were kumane di washiri club. Very happy. Anabom mikike. O mega group na group mapore ya. Ururonya ruguru ya mami jana chukwe mega na liro. Abura ulakwe la suba oshibode. Yala kachukwe mega nego boyoma. Yati yatete na yajele uyo ya. Owere na shotu aweji. Oro jaga ya furo. Apana ona. Chukwe mega zina liro kumane mu yoda la mono ye ona. Naje guru mane ya. Chihu uyo ya. Immediately me furu chukwe mega. Awajo yo mane ayala ya keba o. Akega kati papa jo. Na una o. Ayala ya keba o. Mane ayala ya keba. Chukwe mega beba boma tileke na ya o. Ayala ya keba o. Ejo pa ya o. Mane ayala ya keba. Ejo kuye be ma boma ne ya boma na ya o. Ayala ya keba o. Ejo pa
akpọghị ya nga nwa mụrụ ọhụrụ bega Chukwu emeka ebe ma tinye bela pụmawu